Šta će Bruce Lee, Bruce Lee je zakon, znači jedini smo mi pametni bili i pravom čovjeku digli spomen. Znači ovi Stalin, Tito, to sve prolazi, a Bruce Lee je znači kralj. Šta će Bruce Lee? Misliš da je opravdano što je njegov... Da, šta je ovo treba, znači Bruce Lee, Schwarzenegger, Stallone, te face, šta će ovo Stalin, oni svi prolaze, ovi ostaju svi, ovo sve prolazno, znaš. Bruce Lee, ja sam, znaš šta, nisam uopšte toliko... Sve na vrijeme vidim da se nešto, znaš, priča oko toga, znaš, da li je nešto slomio mu čakre, koga je uopšte stavio, šta tamo. Pošteno nisam se nikad obazirao nešto puno na to, znaš. Nije ni da mi je glupo, nije ni da nije. Ne znam kako bi ti objasnio, jednostavno, mislim što je tu, što su ga uopšte postavili. Ne znam odakle ga ovdje, mislim šta mi imamo s Bruce Leeem, ali eto, bio je neka dječja legenda, nemam pojma. Možda je ideja likova koji su ga stavili bila da eto neku kao pravda da se neka nešto izgonja ili ta otpor, ne znam, ali mislim u ovom gradu ta otpor i te stvari, to uopšte ne postoji. Ima jedan, ja mislim, samo lik koji protestuje za ovaj JMBG, nažalost. Ali je tako, jednostavno, ne znam zašto je to u Mostaru tako, ali je tako. Vjeruješ ti, Burazeru, da ja uopšte nisam nikad vidio taj spomenik Bruce Lee-a. Znači, on je bio toliko kratko, ja mislim, prije nego što su ga sklonili. Ja sad nisam siguran da li su ga vratili uopšte. Jesu su ga vratili? Znači, možda bi bilo dobro da odemo tamo da uopšte vidim kako to izgleda. Pa za mene je neobična priča uopće bila vezana za Bruce Lee-a zato što smo mi kao klinci vrlo često bivali u kinu i išli smo na sve filmove Bruce Lee-a. I ja se sjećam mojih roditelja koji su uvijek, nakon što bi se vratio kući, znali u stvari šta sam gledao jer sam uvijek imao modricu pod okom ili negdje drugom modricu. Dakle, gledao sam Bruce Lee i nakon izlaska iz kina morali smo da probamo sve nove trikove koje smo vidjeli. I onda bi tako na povratku kući ja vrlo jasno dao do znanja mojim roditeljima u stvari koji sam film gledao, iako sam ih naravno htio slagati da sam gledao neki drugi film. I to je bila prva asocijacija kad sam čuo uopće da neko planira u Bosni i Hercegovini, ali u Mostaru, da postavi spomenik Bruce Lee-u. Bio sam iznenađen, ali s druge strane nisam mogao reći da li je to nekako moje bilo pozitivno ili negativan osjećaj. Tek kada se Bruce Lee-u desilo to što se desilo, kada je neko počeo skrnaviti dakle, spomenik koji je postavljen u Mostaru, onda sam imao jedan osjećaj da se nekako moram staviti na stranu tog Bruce Lee-a, da se moram staviti na stranu onih koji nešto grade u Mostaru i protiv onih koji ruše u gradu Mostaru, pošto ono što se ruši u gradu Mostaru, gradu koji je pretrpio sve to za vrijeme rata, nije jednostavno normalna stvar. Susreo sam se tada sa Veselinom i pokušao sam na neki način da mu dam do znanja da Abraševiću, kojem sam tada radio, ima mogućnost da postavi tu statu Bruce Lee-a, dakle u prostor koji je relativno štićen, koji uvijek ima nekoga ko se nalazi u samom prostoru. Međutim, Veso je tada meni rekao, ok, nema veze, nemoj sad da to radimo, najvažnije je da taj spomenik se nađe u parku, jer mislim da je tamo mjesto da se nađe u jednom tako otvorenijem javnom prostoru. Nismo se nakon toga kontaktirali, meni je to bilo dovoljno da kažem, ok, dakle, treba da se nađe tamo kada se obnovi taj spomenik, kada mu se te čaklje ponovo vrate u ruke Bruce Lee-a, da se onda nađe na tome mjestu. Šta za tebe Bruce Lee znači? Za mene? Da. Savršen borac. Ništa drugo. Kojeg pamtim po filmovima. Da li je on zaslužio da bude postavljen kao spomenik u Mostaru? Pa šta ja znam. Pa jeste, zašto ne?
ljudi su njega, svi su ga volili, možda to neko ujedinjenje znači. Nakon toga sam slijedio ono što se dešavalo oko Bruce Leea više, mogu reći, medijski. Dakle, pratio sam koliko je različitih agencija novinskih objavljivalo tu informaciju, koliko je različitih novina objavljivalo informaciju i priču o Bruce Leeu u Mostaru. Shvatio sam da je na neki način napravljena ogromna reklama za grad Mostar. Mislim da je to u redu, samo je pitanje sada šta i kako sa Bruce Leeem i zašto Bruce Lee u Mostaru. Dakle, to je moje osnovno pitanje. U Mostaru postoji veliki broj spomenika koji su bili prije rata, koji su danas na neki način oskrnavljeni ili potpuno uništeni. Jedan od takvih spomenika je u stvari spomenik, jedna od najvažnijih stvari, najvažnijih arhitektonskih stvari jeste Partizansko spomen groblje. Čovjeka, arhitekte Bogdanovića, koji je najveću stvar koja je moguće bila za Mostar u arhitektonskom smislu napravio za ovaj grad. Danas taj spomenik je srušen, danas niko ne pazi na taj spomenik, dok Bruce Lee, kojeg imate ovdje, je pod kamerama i stalnom paskom kamera i policije koja štiti ovaj ovdje prostor, koji je apsolutno monitoring je, dakle, na cijelim prostorom. Ovdje ne mogu svog psa da dovedem. Ništa mi ne znači. Znači mi mnogo šta ode što nije sređeno po parku, a on sjedi tu. Nek sjedi, ne smeta mi ništa. Ali ima mnogo stvari i nedostataka, puno po parku. WC-a nema, djeca se moraju kriti. Pa ne znam, imamo čitav spektar različitih spomenika na čitavom području. Imaš od spomenika iz Drugog svjetskog rata, imaš od spomenika iz ne znam kojih vremena, iz Srednjeg vijeka. Imamo novih spomenika. Pa ne znam, Bruce Lee je nekako nije ratni spomenik. Kad idete po državama svugdje, ne znam, pogotovo kod nas, onda vidite da čitava povijest i svi spomenici su slava nekome ko je išao u rat. I Bruce Lee je kao neki borac, ali s druge strane nema veze sa sukobom. Više predstavlja neki, ja bih rekla, mir i zabavu. Možda je po tome Bruce Lee najopušteniji spomenik, razumiješ? Jer baš nije ničiji, jer zašto treba, svjetski je, mislim, nemam pojma, Samo što obično, praviš spomenike, mislim, tamo gdje se Bruce Lee rodio, vjerovatno bi tamo trebao da, mislim, logično bi kao bilo pod nekim tim, ajde da kažemo, nepisanim zakonima, da mu tamo naprave spomenik ako je već tako uspio i kao što smo mi ponosni na neke naše pisce ili nemam pojma, neke ljude koji su uspjeli u kulturi ili tamo. Zajeban Kines. Da li mislite da je opravdano to što je u Mostaru dobio spomenik? Ne mislim. Zašto? Bez veze mi je to. Ne znam. Što ne bi nekog zajebanog Afganistanca ili ne znam, Njemca, Švaba, šta je, Italijana nekog zajebanog. Da li mislite, na primjer, da postoji neki Mostarac koji bi prije Bruce Lee zaslužio? Meho Džegir. Mislim da Meho Džegir zaslužuje spomenik više od Bruce Lee u Mostaru, eto. Zašto? I on je bio zajeban Hercegovac. Iako Bruce Lee predstavlja ono što je dobro, predstavlja slobodu, po svem onome što su nam pokušali nas uvjeriti. I ja sad ne znam zašto i kako je na ovaj način u stvari reći da ovaj prostor je potpuno kontroliran i da ja sa svojim psom ne mogu doći, iako sam jedan od rijetkih građana grada Mostara koji nosi plastične vrećice i kupi govanca svoga psa, da ne bi neko slučajno upao u to govanca. Meni je pravo fora statua Bruce Lee u Mostaru. Ja ne znam, kad je bila sva frka, hoće biti, neće biti, pa puste polemike preko medija, preko novina. Ja ih ne razumijem. Ne znam, u svakom gradu, u svijetu, u urbanoj sredini imate kojekakvih statua, znači
Bruce Lee, super, ja mislim da smo svi odrasli na filmovima Bruce Lee-a. Tata nas je vodio u kino kad smo bili mali, bio nam je heroj, što ne? Za mene je to infantilna priča. Ukoliko svi budu u Mostaru gradu pokušavali da grade spomenike svome djetinjstvu, onda imamo s tim problema. Jer bi puno bilo ljudi u ovome gradu koji bi htjeli napraviti spomenik svome djetinjstvu. Ovo je spomenik mome djetinjstvu koji nema nikakve veze sa današnjom generacijom, današnjom pričom, današnjim podijeljenim gradom i današnjim haosom koji vlada u ovome gradu. Dakle, ovo je jedan mrtav spomenik, iako mnogi misle da živi i da ima ogromno značenje za grad Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Značenja nema nikakvog. Znaš šta je interesantna priča oko spomenika? Kad je miniran ovaj spomenik, jel sada borcima Armija BiH, šta? Znači, ja se ujutro probudio i čuo tu informaciju ili moguće sam čitao portal ili nešto i čujem to. A to je bilo naguravanje izbora, mi nismo imali u Mostaru, ali je bilo naguravanje pred izbore neko, nije se znalo hoćemo li ili nećemo imati. I uvijek te iste fore budu, uvijek iste fore. Sa gradske vijećnice ima 6 kamera, taj dan nisu radile kamere. Znaš, ako oni to zapakuju, prepakuju, nikad se naravno nije našlo ko je taj spomenik minirao, ali nije to bitno. Ja sam, kad sam čuo informaciju, prvo sam sjeo odmah na Facebook svoj, napisao sam povratak usijanih glava. Jer nisam vjerovao realno da će se iskulirati stvar onako kako se iskulirala. Ja sam mislio, evo ga, znači, sad će ovi skočit, ovi nama, vamo, znaš kako to već kod nas ide, odmah mi, vi, napravi se linija za 3 minute. Čovječe, prošlo pola dana, niko ništa, nema nikakvih reakcija. Niti ova strana tamo nešto sekira što je kao biva njihov spomenik dignut, niti ovi vamo, mediji se super postave, znači, radio, koji je vrlo slušan radio, RDV, znači postavi se baš profesionalno, nikakvi, apsolutno, većina medija, nikakvih, znači kao čekamo policiju da vidimo šta će biti. Sad, nekad prije 7 godina, to ne bi tako bilo. Nekad prije 7 godina bi bilo problema. A onda sam sjeo poslije tih pola dana na taj isti Facebook svoj profil i napisao sam povratak inteligencije. Dakle, u principu sam, mislio sam da će biti, znači da će biti problem, ali onda kad sam vidio da nije, stvarno povratak inteligencije. I to mi je drago, znaš. I ja sam bio tu zakucan u ovom gradu za vrijeme ratnih dešavanja, imao sam 14,5 godina i nisam imao nikoga. Znači, sve tome, naravno da je memorija tu, naravno da je, ali bola, šta ćemo sada, hoćemo li odgajati djecu u tom znaku, hoćemo li mi, nećemo da gubim vrijeme, čovječ, hoću da napredujemo, hoću da idemo dalje. A vidi grada, lijep čovječe, lijep ko lutka. Znaš šta, meni je pravo krivo što je puno je ljudi napustilo grad. Znaš, i dalje mladi ljudi, ja razgovaram sa njima. Većinom još uvijek se razmišlja na način da završim neku školu, nešto, ako ikako mogu pobjeći, razumiješ? Ovo je grad straha. Ovdje su svi ljudi jednostavno preplašeni na razne načine i dalje se pokušava na neki način kreirati princip straha koji negdje duboko se nalazi u ljudima. I taj princip straha nakon određenog vremena kreira mržnju. A ta mržnja jednostavno počinje da funkcionira kao perpetuum mobile. Počinje jednostavno da se ponavlja, počinje na neki način da pojačava i mislim da se tako rađaju i teroristi. Da iz konstantnog dugotrajnog straha koji negdje mora da isklija u nešto, pretvara se u mržnju i to pretvara se u mržnju prema svemu onome što je drugačije. Možemo smatrati ovoga Bruce Lee potpuno drugačije, kao nekoga drugog, kao nekoga ostalog u Bosni i Hercegovini, ali u Mostaru. I mislim da je njegova funkcija u tome smislu, kao nekoga drugog na koje možemo vježbati na neki način svoju toleranciju, zanimljiva stvar. Znaš ko je Bruce Lee uopšte? Tamo što bude. Zašto ima nunčak? Da vrti i udara na u glavu one gliklovca. Ja
te Kennedy samo kad tebe udara u glavu ni čakama. Sam sebe te razlači čakama. Gdje je uopšte? Evo Bruce Lee tamo. Evo. Ajde da vidim. A jesam li ja već vidio? Ne, baš je malen. Ali je ja. Mislim da je to još jedan znak turistički u gradu Mostaru. Da je dosta priče oko toga bilo, međutim ponovno postavljanje Bruce Lee-a za mene nije bio ta važna prva informacija. Prva informacija je bila važna. Dakle, na prvoj informaciji se gradi cijela priča, na drugoj informaciji nema nikakve priče. Ovaj sada Bruce Lee više nije ono što je bio tada. Ne znam uopšte šta, mislim, što bi nekom ovo smetalo. Isto tako. Pošto ja predajem u školi, djeca su isto naravno čula za svu sagu. Ja bi nazvala saga oko Bruce Lee-a, pa ja bih rekla da ni njima nije baš važno. Imam učenike iz Hong Konga u školi kojima je jako drago da postoji Bruce Lee u Mostaru. Pa on je stvarno gospodin. Ali mislim da ovaj gospodin najvjerovatnije nekad ove naše navijače ovi utakmica, vjerovatno i sigurno treniraju, on ne ovako brutalno, on ipak gospodin. Eto, to mislim u Bruce Lee-u. Ima povezanje sa ovim gradom, jako. Pa mislim da je on htio pozitivno, a izrazilo se negativno. Prema tome, sad vi odlučite šta je pozitivno, šta je negativno. Ja isto tako mislim da većina ljudi u gradu i koji prave probleme, oni misle da rade nešto dobro. On ne kontaju uopšte da jer ko ide sa smislom da bude zao u startu? Niko, svaki ima neka svoja objašnjenja. Samo što su, znaš, nenormalno smo odgojeni u principu. Ja pravo volim što sam neodgojen. Znači što sam neodgojen. To me onda stavlja u to da tolerišem sve. Znači, nije me odgajala majka, nije me odgajao otac, nije. Odgajao me svak, mislim, odgajao me svijet. Mislim da je to ipak spomenik podizan nekoj našoj generaciji, da nema neku međugeneracijski kontakt. Mislim da nema ni tu duboku filozofiju koja bi ga krasila, iako se nama pokušalo na neki način reći da je to filozofija dobra i zla, maniheističke priče, borbe između dobra i zla i tako dalje. Mislim da u tome za mene to ne igra nikakvu ulogu. Dakle, ta priča koja je nekako plasirana kao borba dobra i zla i Bruce Lee kao i pobjeđuje i tako dalje. Možda ja dovoljno ne razumijem tu priču pa je ne mogu dovoljno dobro ni ispričati. On je bio borac za pravde. Meni je to, majke mi, iskreno, Bruce Lee je legenda kad sam bio mali, mislim, kad sam bio klinac. I onda, mlatio je šakama, znaš. Ako predstavlja borbu za dobro, ali mislim da ne treba samo Mostaru, treba svugdje nešto poput toga. Bilo što će predstavljati neku dobru stvar, a s druge strane svakoj urbanoj sredini treba nešto što će predstavljati kreativnost tog grada. Znači, od takvih statua do grafita, do, ne znam, grad se polako gubi, tako da se meni sviđa statua čisto iz razloga što je malo onako vratilo neki urbani štih. Puno ima ljudi koji ovdje žive slučajno ili zato što ne mogu da pobjegnu. A vrlo je malo tih ljudi koji stvarno namjerno žive i koji su shvatili da imaju ovdje neku ulogu. Znači, ja baš osjećam se da živim ovdje namjerno, da nešto stvorimo, da nešto napravimo. I sad, koliko to možemo vezati za Bruce Lee-a? Mislim, stvarno nemam pojma. Ja gledam da su ovo više neke intelekt priče ili mozgom se radi, a on, mislim, bije šakama, znaš. Ja mislim da je neko htio da kaže da Bruce Lee ne potpada i ne pripada nikakvoj ideologiji, što nije tačno. Bruce Lee pripada itekako i vrlo jasno i odrađeno određenim ideologijama.
prva ideologija pop kulture, američke pop kulture, koja je vrlo jasna, koja je na neki način promovirana kroz samoga Bruce Lee i ono što je Bruce Lee radio. Druga priča koja je također vrlo ideološka jeste priča između dobra i zla, uvijek pobjeđuje dobro u odnosu na zlo. Dakle, uvijek imamo onoga koji je pobjeđen, a onaj koji je pobjeđen uvijek može da se sveti. Dakle, taj povratak, ta cijeli krug koji se tu u stvari kreira između toga ko je pobjeđen, a ko je pobjednik, u stvari uvijek dovodi do osvete ukoliko nemamo razgovora. Bruce Lee nije razgovarao, on je to rješavao pesnicama, rješavao ubistvima onih koji su loši i tako dalje. Dakle, iza toga stoji ozbiljna ideologija. Ali eto, ako još ima obraza da zoveš rođaka u Švedsku da ti pošalje 100 eura, više imaš obraza da to radiš, a smiješ se dole komšiji koji je sišao da protestuje. Smiješ mu se s prozora, vikare kretena. Dole, tamo nešto sa nam tablom maše. Ali opet s druge strane mi je nenormalno da mogu ovoliko da trpe. Zašto? Mislim, kakav god da je odgoj, kako možeš trpiti toliko? Kakva je to granica, mislim, Meni je pravo drago što sam neodgojen, evo opet kažem. Majke. E sad, da li je to smjurija tipa da je Bruce Lee kao kad niko tu ne protestuje, kad se niko ništa ne bori ni za šta, eto, ajmo postavit ćemo Bruce Lee-a da barem on kao kip simbolizira da bi neko trebao da se nešto, ne znam, neki otpor pravi. Idol naše raje, eto, idol. Zašto? Evo vidiš, odmah drugo ide. Ne znam sad što zašto. Borac za pravdu, za ljudska prava, za raju, eto. Jel mislite da je njemu mjesto da mu se napravi spomenik u Mostaru? Pa jeste. Malo među ovom malom rajom, tu malo prikladno, eto. Dobro. Ja sada mogu iz ove perspektive da kažem šta bi možda bilo lijepo da se pored Bruce Lee-a postavi još jedan spomenik. Za mene bi to bio spomenik Neo iz Matrixa. Zašto? Zato što se, vraćajući se na onu priču koju sam rekao na samome početku, ovaj park je potpuno monitoriran. U ovom parku nekada sjedi više policajaca i stražara nego posjetitelja. Danas to nije slučaj jer je lijep dan. U ovaj park ja sa svojim psom ne mogu da uđem. Kružim oko ovoga parka, iako bi najrađe pas tu ušao. I taj spomenik Neo imao bi danas funkciju razaranja sistema u kojem se nalazi ovaj park i u kojem se nalazi zaštićeni Bruce Lee i Neo bi u tom trenutku oslobodio Bruce Lee-a. I naravno, Romi, mislim, najugroženija populacija, stvarno. Ja baš smo društvo koje voli da dijeli čovječe, joj. Romi potpuno okej ekipa. A ne, oni su stavljeni u jednu zonu, znači gdje su tamo oni etnički čisti. Nisu se oni čistili. Nametnuše i tako. I odmah su donji, znaš, on već u školi, on već cigan. Znači, on u startu odmah nema šansu da uspije nikako. Da, zbog čega, čovječ? I kao nismo mi rasisti, dragi, nismo. Stvarno.